وليت ما شافان هجا شهر نویسا باجاروک عین عیسی هر وهر کفتنین گودنا بین ترکیه و روسیه ده هاترن کرن باندورین ویل روجابای کردستان شروع بکاری سیاسی ولی چولیش روجابای کردستانی لگل منج باجاری قامشلو دنباش که ولید روسیا دخواج حسده دکه روسیا دخواج حسده دکه کو عین عیسی چول بکن دخوازی کو رژیم سوریه با اوایی که برفرحته رو برای حرمه گلو روسیا برامبری ریوه بریا خسر برامبری روجاوایی کردستانی دنابلی گری نکن نوده کو کرد وی روشاخوی ایروی وندا بکن تو شواد نرخینه که ولی Yani Gorite diyarkırın Rus stratejik ve asası Suriye dişi de derbasbuna ve Suriye strateji ve ahari asasi yani beter parasını aracıma Suriye'yi. Jboveji yani pevisiye gote xostin لسر ارتش بارش و بس و parasını ev yani ev peymaniye güçet kın beter karb taybet وحتى بإيران رجي يعني بلكي يعني أو كرن يعني دانوس تندنا كر بإيران رجي ليه بتايبت بتركيا التنسيق قوي بتركيا يعني دندريش دردوري شامد درعاي غوطا يعني دفان باجارة أني نوا أو وقت بيماني كيبود أورتاوان وتركاد يعني مقابلي ويجي أساس تدي وكم زانن عفريني وقت نختي بينابو يعني برياويجي مثلا حلبي وعزاز وجرابلس وأف اتفاقي يعني وقت استراتيجيار وسيد فيدي آوي وسياسة تركيا أساس لهفراس هاتي في مثلا جبولوجي يعني روس تم بي كاغتي كارتيني كاغتا كو هون ندل ما أم مجبورن يعني وقت بيريبدن تركا ياجي أم خوش بنبري تركا أو خبكشين کو ترک تکمش کنامد. افکا غتی براستیل جربه بریا خواستر جهاز سوریا دموکرات يعني كاغتا جاكي جرانه تخمين عمده او جراني رادي شفينا يعني حتى شرق قد عفرين دي شيبو اوان زاني بو اف سيناريو قد عفرين دس بيكر هر ديركر ورقاي وديري وعامودي وقامش لوردركب يعني بس جريك جاكي مزنه جهاز سوريا ديمقراط رجالي كي دوجي ربه بريا خواستر رجالي كي يعني چمكي هفقا صار شرب داعش وفقا صار فقا يعني او بدنا مزني وقت جران وفقا شهيد هات داني بقي نتيجه والله از وقت سفريكي جنيز رجيمر پیش خينم وقت انه تش نبو اباياجي براستي جاكي جرانش بوي روس بيكا غتش خوار كارتين يعني يا ترك يا رجيم يعني هو انتخب خياري ده نها اف كيكي وليد ابنا تي في واتيكو كيك وليد تي في واتيكو بلانك براستي دنا بنا روسيا سوريا وتركيا ده جهيا كوفا هردو ولاتين كو برسا وان كرد هيا داغير يا واني كردستاني هيا كوبان نزيكي هبودو بكي وكردان جوال لسر عرديجي ديسه ايزولا بكاد يعني مخصص في بيج يعني وقت بيتر كاتشوبات في وقت يعني مثلا عيسى شبرق نارين هندي بيجين انه يعني هدفها تركيا بالاساس نعين عيسى يعني تركيا قد بيجي دبر بيتر كوباريتين زمان بيتر من بيجيتين زمان بيتر وان هريمات يعني عين عيسى دغوري اتفاقيات صوت شي جيبو دغوري تدي برياوينا جي اورتا امريكا وتركاجي جيبو يعني قولي هردو اتفاقيات 30 كيلومتر يعني إيسا 37 كيلومتر يعني إيسا أو مسافته هنا درباس كرنا تركات في وقت معنا خوش كلام دنكش فيها في بيمانير ياجي خرق بريارا نافنا توير يعني اف بيتر فينا يعني دور دخينه كي ام بيجين بلكي بلانك دو اورتا روس وتركات كو شخورد في زمانه في وقته اف وقتا كو انا guhartinek de Amerika çed yani de mesela her bijartine serokên Amerika'da o ev valabuna ko tedi mesela hin diyar nebuye brage ki fermi ko ki reis be
لگوری تریتی دیار کریجی نو بایدنه و تعویل سر وید به ترکی زانن کو بایدن به بلکی اف درفت جی دست نکهون یعنی جبوه دوی فراغ دیاری جنا حتی سالا درباس دسپیکا سالا 21 ده yani Türkiye mümkün Avrus şuar vak plana ke bikin ku liske kedve navedi bikin. Her düve çerçevede dixwazim işte bipirsim keki Velîd niha her îro Wezîrên Derveyên Yekîtiya Ewropa sizayên beramberî Tirkiye şirove dikin. Piştîsê roja civîna serkirdeyên Yekîtiya Ewropa heye bû sizadana Tirkiye planik jî ji bo wê nehatiye raxistin. Tê gotin ku Amerîka jî divê çerçeveyê de dikare sizayan li ser Tirkiye bisepîne. Gelo Rusya vêna vê yekî weke derfetekê dibîne got Tirkiye nêzîkî xwe bike. Di rewşa Sûriye'de bi Tirkiye re bi hevû dûre tev bigerin wan nêzîkî rejîme bike. û wekî min berî hinekî jî destnîşan kirî. Ev însiyatîva Amerîka got Kurd bibin yek jî vê însiyatîvê têk bide. Divê derbarê de dîtina te çi yekekê welî? Yani nad mesele yani mesele stratejik dişxwe yani vakt be çawa danûstendinek de Orta Rûs û Amerîka de ser Tirkiye. Ser rewşa Tirkiye ciyosiyasî, ser coğrafya wêna, ser yani tedî pêwîstiya coğrafya wêna herêmê de nêzîkaya wê ji Yekîtiya Ewropa wek coğrafî mesele wênî siyasî, pirsgirêkê wênî siyasî ku ana hundirîn derdikeve. Çimkî ya sereke wek yani bingehekê berovêna bi ziman bîne ku dewleta ku destdirêjaya ji derve bike tê naskirin ku pirsgirêkê wê hindir hene. Divê de Tirkiye dixwaze him ji alîkî pirsgirêkê xwe hindir ji derve divala bike û him jî ji alîkî de dixwaze tedî yani ev yani armancê wêna û armancên dewletên din yani Rusya û Amerîka ku her yek ji dixwaze jî ji Tirkiye îstîfade bike di rewşekê muayyen yani di rewşekê de ku wê îstîfade jê bike. Ana Rûs yani rast e. Mesela ana Amerîka ku dixwaze em ê bêjin wala tedî wek bê berê jî daxuyaniyê Joe Biden ji alî derbarê Tirkiye de eşk bûn. û Tirkiye jî dizane û berî ana jî belkî xeberek yani derket ku Erdogan dîsî jî bi eşkayî nêzîkî siyaseta Joe Biden bûyî û jêr gotiye yani wek ewdayî xuyanî kirin kalekî kalemêrekî belkî bêkêrî yani siyasetê de. Kekê Welîd min dixwazim vê yekê bipirsim sekna Kurd divê gerek çi bê kekê Welîd sekna Kurd divê çi be di pozisyonekî wisa de. Niha diyaloga Kurdî birêve diçe gelek cara ev yek hatiye gotin ku diyaloga Kurdî yek rêz yeke Kurd dikare rêgiriyê li hemberî hin senaryoyên deverê bikêmanî bike dikare pozisyona Kurdan jî bihêztir bike. Divê derbarê de dîtina te ger bigirim kekê Welîd? Yani ji alîkî wek rewşa heyî wek helwesta Qesedê bi ya jî helwesta wek tedî hat diyar kirin ku Qesedê tu bersiva fermî nedayî û negotiye em ê bikişin ya jî werin derbas bin Îsayê ev ji alîkî de. Wek rewşa Qesedê ez dibêjim Qesedê erêniyê nadî yani. Qesedê zanin ku senaryoya Eyn Îsa wê ne li tenê Eyn Îsa bisekine wê sînor jêr tune yani. Ev ji alîkî de ser steva ku ana tedî destê rêveberiya xwe ser dey biryar û destê Qesedê de. Lê di pêşerojê di gorî yani gorî ew projeyên Emerîkî di pêşerojê de ji xwe helwesta yani Kurdî bêtir xor dibe. Çimkî bingeha siyasiya Kurdî bêtir xor dibe, biryara wênî siyasî bêtir xor dibe, têkiliye wên dewletên derdorê bi taybet Yekîtiya Ewropa û Amerîka têkiliye wêna bêtir xor dibe. Çimkî mübadirê vê projeyê asas Emerîkî û Yekîtiya Ewropayî. Demê ku ev proje pêk bê, ji xwe wê giringîk jî bê siyaseta Kurdî re û ji destgeftê Kurdar wê giringîk jî hebe. Giringîk nabine tewî jî wê hebe. Ev wê bibirade li kêleka ku Türkiye jî yani ev gavek bê avêtin yani pêşerojê de yani piştî ser salê gavek bên avêtin ji alî Yekîtiya Ewropa de wek tedî meselê qutkirina danûstendina aborî bi Tirkiye û hîsarekê ser Tirkiye rakin ya jî Amerîka jî heta ew tedî hikûbatê aborî li ser Tirkiye rake
avana giş dibin amil ku Türkiye lawazbunek tekeve yani ji alî ki lawazbunek tekeve siyaset avê kuj derved marisin û heta da hindur jî marisin ew lawazbûn ketê ji xwe esas yani çi xwesî Tirkiye di vê şiddeta xwe lewaz bibe ji xwe ser destkeftiyê Kurda jî ve beramberî wêna wê bêtir pêşkevin bêtir bên parastin ana ji Kurdatê xwestin ev ê yani ev mübadele û ev danûsên din yani gerek Kurd istifade şey bikin yani. Ve demedi gerek je istifade bikin. Ev daxteke roz dixwazin divê feragê de ji xwe re yani çawa bok be istifada ke ji xwe ji vê nabikin ji vê valabûna anê bikin divê ev derfet negê ne Rûsa û ne Tirka derfetekî yani rê lê bê girtin. Girtina rê ji xwe jî dîstem vedgerin ev mesela ev danûs tendina Kurd bi hev re her du beşên Kurdî ku merceîk siyasî lêvegerek siyasî ku her du aliyat bin sîwanekê de بجی بکه و بریاری خوام و هلوستا خواه جاری ترکیه جی جاری روسیا جاری رژیم ده و جاری حتی غربی جی هلوستا لگوری برجواندی خواه بدن جبویش از بیشم بهتر هری دامن ج مثلا وان به خاطر یک آن تنکر لسر کردا بهتر اوی یعنی بهتر گیهاندنا کردا شهر رو بهتر سرخستنا و پروژه آنا لدار حتی آنا جی لدار یعنی گرک و دمیده ev şanda Amerikî anal gorî agahya şanda Amerikî hatî gerek dîs hevdûrûnên dîsê berdevam bikin vê diyaloga xwe. Spasî te dikim Welî Çolî ji rêvekarê siyasî ku tu mêvanî. Spas.